15 дугаар хичээл Кётон нийтийн тээвэр. Кётон Судан тээврийн хэрэгсэл бос, автобус, кича, галт тэрэг, такси, такси, 지하철, метро, 오토바이, мотоцикл, 자동차, автомашин, 배, 우선 онгоц, 비행기, нисэх онгоц, 자전거, дугуй, 전차, цахилгаан тэрэг. 의문부사, асуух тайвар үг. 어떻게, яаж, 얼마나, хэр зэрэг, 언제, хизээ, 왜, яагаад. 교통 관련 어휘 및 표현, тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой үг хэллэг. 택시, 모범 택시, зэрэглэлийн такси, 개인 택시, энгийн такси, 요금, үн төлбөр. 버스, автобус, 버스 정류장, 버스 정거장, автобусны буудал. 고속버스, хурдны автобус. 시내버스, хот доторх автобус. 버스 터미널, автовокзал. 교통카드, 운하ны карт. 마을버스, хороо хорин дотор явдаг автобус. 지하철, метро. 매표소, тасалбар түгээх газар. 지하철역, метроны буудал. 지하철 노선도, метроны маршрутны зураг. 기타, бусад. 기차역, галт тэрэгний буудал. 공항, онгоцны буудал. 주차장, машины зогсоол. 주유소, шатхуун түгээх станц. 횡단보도, замын гарц. 육교, гүүрэн гарц. 지하도, нүхэн гарц. 신호등, гэрлэн дохио. 고속도로, хурдны зам. 도로, зам. 타다, унаанд суух. 내리다, унаанаас буух. 갈아타다, соёлд суух. 길이 막히다, зам бөгөлрөх. 시간이 걸리다, цаг хугацаа зарцуулах. 교통사고가 나다, замын осол гарах. 간식, 자연드. 남산, 나물. 노랗다, 샤르. 리무진 버스, 리무진 автобус. 빨갛다, 우상. 시내, хот дотор. 야경, шөнийн үзэмж. 요리학원, тогооч бэлтгэх дамжаа. 지각하다, хоцрох. паратта, цэнхэр. 편의점, мухлаг, дэлгүүр. 학생회관, оюутны төв. KTX, хурдны галт тэрэг.